mau cobain kan ya anggur nih, enak banget nih. Wah boleh juga tuh. Yang enak lu mah nggak pantas, diem aja lu ya. Ya deh. Ayo bang, sini neng gendong belakang. Apaan sih lu sono gua lagi lelungu ada aja lu. Ya buset abang galak banget halaman bang. Ayo gendong belakang bang. Enggak ya, kita ke pojok aja sini lu. Ngapain bang? Ayo coba. Ayo Robi, cepetan sekarang kita mulai belajar online. Jangan main TikTokan aja lu. Iya Nurut pak. apa kata orang tua, ya. Enak aja lu, lah. jajan aja mau main Males aja, pak. main TikTokan Awang aja banget lu. pak, aduh. Perlu dibilangin. Buseng, nih orang tidur kayak kebo. Babi tidur kayak kebo. Babi tidur kayak babi. Apaan sih ya? Ya pokoknya gitu dah. Bangun lo. Wih, babi, bangun. Lu bangun kagak? Disuruh ke pasar lu. Buruan bangun. Mbak kalung ketiban tai lempung. Bangun gak lo? Ntar gua seblokin air nih. Bener ini kebo ini. Babi. Bener. Nih babi kayak kebo. Gede banget nih. Bangun kagak lo? Bangun. Bangun. Lu. Bener lo. Bangun. Bangun gak lo? Bisa tuh bangun. Deh. Suwe banget. Ini gue kasih pisang biar sehat lu Nyet ya. Nih, makan yang banyak biar gemuk ya. Satu lagi nih Nyet nih. Sembarangan aja lu ngatain gue monyet. Sowe banget lu. Anak mana lu? Anak mak gua. Minggir lu sono. Ngapain lu? Jangan lu, enggak boleh lu. Di kawasan gua nih, kawasan gua lu. Minggir. Ngapain lu? Kerasain lu. Buah apaan ya? Kayak bau bawang. Buset, ini bau bihun. Si ada suwe banget. Aduh, bau banget.